الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يدين فتوى كدفتر من دو دفتر بيتين أصول الفقه للدكتور عبد الكريم الزيدان رحمه الله. إن جنجي الحكم وأقسامه إن جنجي كان ينكدي كوينتنكم المحكوم فيه إنه والحاكم حند إن جيني ngal damal do hande ko mahkumu alayhi hande darsu men ko mahkumu alayhi en ini fi en famu ada darsu men hande ko lu ko al mahkumu alayhi al mahkumu alayhi kullu woni al mahkumu alayhi mutawata on Allah subhanahu wa ta'ala detti nyaawore den dewtore mum on wawal mukallaf elli faadon inate المحكوم عليه جونو كاين اندوتو انين جانغينو هوندو ان جانغينو الحكم ان جانغي الحكم جانغو دين الحاكم جانغو دين المحكوم فيه هند جانغين المحكوم عليه الحكم كو نياورé ndeng الحاكم كو نياو وادو نياورé ndeng المحكوم فيه كلوني غولانغال المحكوم عليه وادو غولانغال او هو كونيتن كون المكلف المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق الخطاب الشارع أو تعلق خطاب الشارع بفعله ويسميه عند الأصوليين بالمكلف كوكالا نحلو متواتهارا يوتري الله سبحانه وتعالى دين كا يوتري سبحانه وتعالى دين ديوتين دين اورمو ويسميه عند الأصوليين بالمكلف إذا مري المكلف نمري المكلف كو اللي فادون المكلف كو وادو دو نياور دين اون ديوتي اوري مكلفو دائما تاي نجوتو كو دي دو وني بيددن كو دناي الحكم والحاكم والمحكوم فيه ومحكوم عليه دائما قال دو دمال هاري انين غايني قال فيو سابا جانغي نياور ندين دونك غو انو دي نياو جدي نو سندي ديدي وضعيه وتكليفيه على التفسير الحاكم ودو دو نياور ندين المحكوم فيه هو الفعل المكلف فعل المكلف قول له اللي فادون إنني حق الله وحق العبد وحق مشترك وحق الله هو الغالب وحق مشترك وحق العبد هو الغالب عندنا المحكوم عليه وهو المكلف سبو نياورندين كوبي إنني الله سبحانه وتعالى دوتتا نياورندي واواتا دوتتا ما نياورندي أنا kono non wonde kadi hay si nyaaworden hino timmini hay si nyaaworden no timmini piiji din fo hida andi dum anni haray condition ji kadi no wada e hore ombo wado gollangal on si tawi wado gollangal ko feetudo dum non kanyum kadi haray sella si tawi wado wonko innen ko dani do haray kanyum kadi a sella jakene andi mahkumu alayhi kanyum kadi heno mari sharaid fi yo nyaawore hay si nyaaworde de selli tawata hida andi de tawata hida andi peji din fu haray don kanyum kadi haray dewtama wo e hore ma si tawi woni ko selludo شروط صحة شروط صحة التكليف هذا سرتي جي فيو كلف يوم فيو رما ونسل يشترط في الإنسان هذا نسرتنا بني آدم حتى يصح تكليفه شرعا فيو سلو نياور فيو سلو نياور دوتة ديور مكو hare halli faalo kanyu kadi hino mari sartiji fiyo nyaawore den dewte hore makko an yakuna qadiran do ko go an yakuna qadiran ko taw hara halli faado هنا واي أن يكون قادرا
يشترط في الإنسان حتى يصح تكليفه شرعا هراي نسرتنا هل فادو في يسلو دوتede ñawore e hoore makko an yakuna qadiran bi nafsihi harahi mo wawani hoore makko aw bil wasita ma harahi mo wawi hara ko innata ko bi was hayso wawata kono goddo no waymo andinde ala fahmi al khitab an yakuna qadiran bindado ala fahmi al khitab ko beta wata harahi mo nana yewtere den si Allah inne wano goddo silma ndara ka internet ha mo silma o fonta tawa wanda ko fatiha firi wanda julugol anda dum hara ha fus fawakimo fi goddum fawo hore mada ko beta wata hara hida andi yewtere den hara andi dum do Allah subhanahu wa ta'ala ni dum do no hidi dum do ni hen no anyi jonnon imma antigiri anda fi hida nana arabu ajangi andi manu o hara anda goddo andine andudo arabu janga yeto maka halama me ala sen fami sarti jaka enen andi nyaawore nden hino wali hinde mari sartiji kono dewtetede on kanyum kadi nyaawore nden e hore mudum on hino mari sarti arano on ko hollu ko taw ara himo wawi faamugol yewtere Allah subhanahu wa ta'ala woni non faamugol makko don do bi nafsihi aw bil wasita inne aw bil wasita do ko go do ko didi imma hara ko kanko wawi ma hara ko goddo andintamo minanata arab kono goddo no wodi wawdo arabu wayi pular on don wayla yetade ko dum gol bindol do firi hare hande kadi ko gol bindol firi don dewtama yore ma sabu goddo andinima gol ka halama me ala se fami sarti arano jaka sarti helli fa don ene ni do al mahkum alayhi ko nonete al mukallaf helli fa don sarti yo nyaawore alla den dewte e hore makko ko yo taw sartara non harahi mo wawi faamugol darol Allah subhanahu wa ta'ala ngol e hadith nulaado sallallahu alaihi wasallam woni ko kanko wawi harahi mo nana arabu malum o hara o nanata arabu kono hara harahi mo mari nano hala makko kan nano arabu on yeto mo kono Allah subhanahu wa ta'ala faandi si o do manki hare wadaki ma inne goddo hebe ka futare o hebe ka futare tawata kam woni don ha goddo nanata don arabu nanta e fus yeytaaki mo Allah no yidi dum do Allah no anyi dum do hare nyaawore do fawimo nde fawaki mo sabu fi yonde fawmo nyaawore den tigri hino mari sartiji dum no ngene jangi yete nyaawonde mo dewtoto hoore mum on kanyum kadi hino mari sartiji huwa an yakuna qadiran fi fahmi al khitab bi nafsihi aw bil wasit afami ke don ka ko dum woni do ala fahmi al khitab taklif al muwajjah ilay ko taw harahi mo fami yewtere فوتنا ندين امكو ويتصور معناه بالقدر الذي يتوقف عليه بالامتثال هره مفامي معناه تود امبركو وهو تجوكو سبب ستايوني الله سبحانه وتعالى اني ولا تاكلوا اموال اليتامى بالباطل وتنيامو جول اليتيم بين هوري ميري هرينا يوري غونغا ستاي goddo nanata arabu fi hebali kadi goddo firano makan hala do ko holno on jokkirta on mana do o ata jokkude samo wanda o anda kanko tiri wanda o e bali kadi andinomo ko dum wadi don nyaawre de dewtata ke hore makko do no ko no atendini do no tindini mas'uliyya molana do gebal molana ngal e jangube ben fiino be andinira be anda ben ka hala mabbe sabu si tay woni andube ben andinali be anda ben hare nyaawre den konnu nyaawre den hare dewtaki e hore mabbe kono non enen e yewtino fi kala dewtaki hore ma kono non hare ankadi da yamira honnu dabbitugol sabu Allah enen yewtino hare neddo on si tay woni mo hodi ka leede julbe ben piijugo hino ton ko be kankadi mo lando ko be mo lando do ko wonden e wolde ko si tay woni goddo hodi e nokkure hara jangudo ala do fiw yetoto do mo nyaawore Allah den kankadi mo nanata arabu on fiw hara ko yineten e nyaawore den de waddaake yore ma sabu fi ya faamu dalo lallangol ko hono jokkirta danol al si tay woni angananta hala kan anga wawata se inne se goddo addi do joni livre deftere windande e hala bis madu deftere windande hala dodge inni lan ko mi jokku ko windi don ko mi jokkira hono mi anda mi jokkira hono mi nanata fi ya inna jokku gol bindol ko wi ko beta wata hara min tigri si mi jangi gol do mi faama ko gol wi madu hara mi hebay neddo yetotodo la jonno si tay woni
mi wawata mi landoyaki andu ben don no fawima sabu don hara ella on koy horema woni ko dum oyndi do li anna al gharada min at taklif at ta'atu wal imtisal sabu haray ko hondum dabbirada ko fiyon Allah subhanahu wa ta'ala wadani nyaawore den e hore mada ko fiya dofto jokka ko o dali kon honno non jokkirta dofto damo anda wa man la qudrata lahu kala tawata ummo wawata ala al fahmi famugol la yumkinuhu al imtisal on wata ko woni jokkugol dalo Allah subhanahu wa ta'ala jonnon angal famugol do inne laysa ma'nan faqat seke ko betun tawa onti wataram dani do neddo kamo dani don kanko wawi famude dalo langol o wata ka o feti don o wawata ka woni bobo don o wawata jaka enen andi haray fetu do e fadda do kanyum ma e mo bobo ben dum fu haray ko windi kon ka deftere waddaki be sabu on lere don be famata hay neddo si tay woni no an koma a jangi deftere nden don Allah inni ya wadi dum do Allah inni ta wadi dum do kan manana ta parce que fe on lere don ala hakile de jaka ene gandi an yakuna qadiran ala fahmi al khitab ko be faameno ala fahmi al khitab faamugol dalo Allah subhanahu wa ta'ala wal qudrati ala al fahmi waawgol faamugol imma an takuna bil aqli imma du wona ka harako hakile den wa yakun khitabu shari mimma yumkinu fahmuhu wa ma'rifatu al murad bihi haray dum don wana yewtere jeydo sariya on harayno ida wawi famugol anda ko dum o fandi walamma kana al aqlu amran batiniyan de tawde haqqille den ko hunde suudinde la yudraku bil hissi wa hewtitirede sabu memugol sabu higol wa ghayri muntabit haqqille den kanyum kadi wona hunde nyibude nokku gotu wa mutafawit fi afradi nas e kanyum kadi hare jama on burdi e ka haqqille faqad aqama ash-shari'u hare joma sariya on nyibini al-bulugh ko du woni helli fede gon alladhi gol huwa amrun zahirun dum ko feñi dum mundabitun nyibudum maqama al-aqli ko du woni detti nokkure haqqille den li annahu mazannatu wa ja'ala manata at-taklif o wadi wondema nyaawoje dewtade e bani adama den fuddike wo bulughul insani aqila bulughul insani aqila sitay woni neddo on yottikara ko mardo haqqille وحتى عنه التكليف قبله تخفيفا عنه وإتي أمكو كدوني نياو جدين باو أدو يوهل فيدي في كدو يتنقل كهالا دو كونو كفيري كهالا دو كونو آفيري الله سبحانه وتعالى كو ميامير ما كو يا جوكو دالو المكونغول ميامير ما كو يا جوكو دالو المكونغول جونو دالو المكونغول أنو غسا فاما أنو غسا رون كافاما جونو bobo wata famude moko ba o inni ko ya helli faado ko ya fama de ande tawde on tuma non o inni al aqlu o inni kala famo jonno ko dum famirta si ko du wala ma ko dum walla ta fama huwa al aqlu ko haqqille den walla ta fiya famu ko du wadi kala mo jogaki haqqil sari Allah ngare ala yoronti bobo sari Allah ne dawtaki hore makko feetudo sari Allah dewtaaki hore makko daanido sari Allah dewtaaki hore makko junujo sari Allah dewtaaki fiyonu li'annahu faqada alata sabu ko duwoni o waasi hunde nde tawata ko den hunde don wallete fiya faamu dalo lallangol fiyo goddo innu mi faami dum do ko be tawta hara hida mari haqqille jonnon Allah subhanahu wa ta'ala yowindirali nyaawore makko den e haqqille yowindirali honɗum ñaawore makko nden haqqille o innali si ɗon mari haqqille jokke komi daali kon so ngala haqqille wata on jokku sabu haqqille jama on no ɓurda hiɗa hiya oɗo hara oɗo no mari haqqille oɗo ala haqqille oɗo hino mari buyi oɗo hino mari seeɗa oɗo faamay heña oɗo faamata heña oɗo faamay heña hejjita oɗo faamay faamata heña kono si faami hejjitata nde tawde annasu yatafawatuna fil aqli nde tawde jama on ɓurdi ɗon Allah subhanahu wa ta'ala waɗani oɗo illatul hukum o innali wondema jogiiɗo haqqille o inni on ɗum o inni o ɗetti haqqille ɗen enen inni ñaawoje ɗen fof ko nu jokki ko haqqille ɗen ñaawoje khitab on fof ko nu ya jokki innen fahmul khitab faamugol yewtere makko ɗen ko nu jokki huwa al aqlu kono nde tawde haqqille no ɓurda
haqqille wona hunde nde wawɗen hiide haqqille ko soomi ɗum goɗɗo anda hiide jama o no ɓurdi o inni mi waɗata mi dewtata ñaawore nden e haqqille ɗen mi dewta e ñaawore nden e honɗum albulug kelle fu yew mi anda sen faami haray ko ɗum inne wondema faamugol ko Allah yewti kon ko honɗum wallata ya faamu ko haqqille ɗen kono Allah inni mi dewtata ñaawore nden mi waɗata illatul hukmu e haqqille ɗen sabu haqqille ɗen jama on no ɓurda mi waɗay ɗe e hunde ka ɓe ɓurdata ko ɗum woni ɓe ɓurdata ko helli fiye nden fof helli fete mi ala sen faami helli fiye nden ko ɗo jama o ɓurdata a yiyata goɗɗo no helli fiye e ɓuuyi goɗɗo helli fiye seeɗa goɗɗo helli fiye juuto goɗɗo helli nde tawde ɗo jama o ɓurdata Allah waɗi ñaawore nden o inni wondema jokke ñaawore ande si tawi woni on helli faama o innali jokke ñaawore ande si ɗon mari hakkille li anna al aqla غير منضبط ويتفاوت الناس عليه فاهمي كي إلا ونكا كدون جانبو بمن دو يالتني قاعدة أصولية ودوما ويندن أو إني وإني الأحكام joni continue ɗo mi winda joni kaydo jaka ɗuma enen en andi Allah subhanahu wa ta'ala illa fiyo ñaawore nden dewta hoore makko be faamande a wawi o faamude siɗa mari haqqille kono Allah dewtale ñaawore nden e haqqille nden o dewti ñaawore nden e hellifeede ngol sabu hellifeede ngol jama on ɓurdata ɗon faamugol noon jama on no ɓurda ɗon ko ɗum ennete illatul hukum illatu al hukum كلهم بينتا الأحكام تعلق بعللها لا بحكمها الأحكام تعلق بعللها لا بحكمها أدين مثال لو كان يكتب الله سبحانه وتعالى إني ستيوني هدون لاول دويته جلدن سيدون لاول نواي دويته جلدن نواي نعم جونن إني كفيون الله سبحانه وتعالى إني sila ka lawol hida wawi ɗuyto juuli innen juulugol ngol ma hida wawi ñamugol yurriti ɗen ana dar ɗen ko fi ɗuytangol en soñja ko fi soñja kono Allah subhanahu wa ta'ala innali ɗuyte lawol ngol ɗuyte julde siɗon soñji ɗuyte julde siɗon soñji ñaame siɗon soñji kono woyni ɗuyte julde si tawi woni hiɗon e lawol o innali fi soñja e hoore le ko fiyon mo sincani ñaawor nden ko fiyo tan soñjo kono soñja on hino soñja on jama on wawi ɓurdude muɗum ila wawi iwde ɗo yaha Bruxelles harami soñjaki few goɗɗo iwa ɗo yaha Bruxelles soñjo kono min fof ko kilométre ji gooti min waɗi nde tawde ɗon jama on no ɓurda kono ɗo e Bruxelles kilométre ji ɗin fof ko gootu a soñjanga soñjaki Allah subhanahu wa ta'ala yowindiri ñaawore nden e yahugol ngol o yowindirali ñaawore nden e soñjama ما لازم فهمي كدوي إنته الأحكام تعلق بعللها لا بحكمها أنا رجل سيجاب أي بين ده الأحكام تعلق بعللها لا بحكمها الأحكام تعلق بعللها لا بحكمها لا بحكمها حكمة كفيو نوينني كو يا دويتو جولده كفيو تا سونجو كونو مو يوينديرالي دون دون ñaawore daiman Allah subhanahu wa ta'ala tuma o wadata illa ñaawore o wada illa e hunde nde tawata ara fo no fota o wadata illa e hunde nde tawata jama o ngara no ɓurde mum sabu ka haqqille jama o no ɓurdi o yowali ñaawore nden e hoore haqqille ɗen o yowi ñaawore nden e hoore helli feede ngol sabu ɗon fof no fota وذلك دليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث هريتته بنتنا مكرم بونغول عن النائم حتى يستيقظ آني دو هام فينا ما هي علة الحكم دو كفيون نو داني دو بنتنا كرم هاو فينا كسب اون لير دون هري ولا إلا هري ولا إلا كوالا إلا دون ياور الله سبحانه وتعالى دو تاك هوري ماكو كدوا دي كوالي دادا لا دو
hare hande kadi kala ko wadda don an nangitirtake so goddo wali ka dani ke inni mi sedi e be ngwa ene ina mo sodi e be ngwa makko la hare o sedal sabu on lere don ko wowlata kon fo sari angini mi dettata sabu o lere do wala haqqille sala haqqille nyaawore Allah de ngare dewtake ore fami ke don ka jaka ene andi do wala gongol dano hissida dani ha fina ko fionnum karambongol ittana ina en jangutum dani do no accana ko inu dani do no accana sabu andum ko on woni illatul kum sabu on lere don wala haqqille on lere don wala haqqille de tawde ala haqqille sari on itti taklifon e orema jake andi helli fa don kanyum kadi gollangal fo si sartiji di fo timmi si o on lere ka nyaawore den dewtoto hoore makko don si tawi woni hara wala haqqille o lere don hara e sari on dewtata ke orema وعن الصبي حتى يحتلم إن بايكم هاكم هلفه بايكم كده هاكم هلفه هراي نياور لاندين دوتا كايور ماكو بالوجوب لو كانوا كده سيغود لاندين كده كوفيونو سابو اون ليره لو حق لدين هاي سينو وودي كون لتيما هاي سينو وودي حق لدين قاصره هراي لتيما دتاودي هراي حق لماكو دين تيمالي مو جسريا ngini mi dewtata nyaawor ande yore makko وعن المجنون حتى يفيق كانوا افيتو دو ها أديوتا ما ها أنديكا ورواية حتى يعقل ها وهبها إلا فإذا بلغ الإنسان حلم وكانت أقواله وفاله جارية على حسب المعروف سيقول له يوتيك كلفوية سيقول له اللي فاهمة تبي عندك وكانت أقواله تاي كونغو لماكودين وأفعالي أقول لماكودين فو جاريا على حسب المعروف تاي دون هنو يأينو كونغو لماكودين أقول لماكودين فو نو يادي دوبي ماكودين حق اللي ماكودين المعتاد بين الناس كو تاكوكودهم بين مما يستدل به على سلامة عقله حكم بتكليفه لتحقيق شروط التكليف وهو البلوغ عاقلا ستاي وني ان بايكو وني ها وهل فام سبو اني دواوي هل في دكدي جودي دين سالدا جون غول سبو الله سبحانه وتعالى كوني وان انستم منهم رشدا daga ere andi helli fedengol ko sariyaji di wona e dewtede hoorema kono non haray si tawi woni ko jawdi ko bendare kadi ene hida way jogitagol kanga wata jogitagol hay sida helli fi hay sida helli fa sa wata jogitade jawdi din kanyum kadi haray ko dum woni waliyu on haray mawbe ma ben ma dum jogiti be jawdi ma ni be jonni tata sabu Allah subhanahu wa ta'ala innal wa in anastum minhum al aql aqilan o innal wanda masohibe be mari aqil kono woni wa in anastum minhum rusdan pewal hara hido on tigi no wawi gollitirgol jama o ndari tawi o yibi haqqille jonno si tawi woni hara goddo helli fam o wadi hande kadi golleji mako ba hara dum don tindini wondema haray ko dum woni haray o yibi al bulugh aqilan fal mukallaf idan wal baligh al aqil haray ko innete mukallaf konnu al mukallaf konnu wal baligh al aqil ko al baligh ko helli faado al aqil mardo haqqille ko do innete onno mukallaf ko mukallaf on sariya jalla di dewtoto horemu ko mukallaf sariya jalla di dewtoto horemu sarti on ko yo wononno an yakuna aqilan balighan goddo siko aqilan kono na o balighan sariya on dewta ki horma siko balighan wana o aqilan wa huwa al majnun sariya Allah on dewta ki horma fahmi ke donka وعلى هذا لا يكلف المجنون ولا الصغير مميز كان او غير مميز ko non woni kadi hara helli faado feetudo ma payku kun helli fa ka tawata hiku mari haqqil ma hara kun ala haqqil nya wada lande dewtata ke yorma ko sabu aray o jogaki shartan min shuruti ene ni sharton kon an yakuna aqilan al aqil al baligh sitawi ko aqil kono na o baligh nya wada ne dewtata ke yorma sitawi ko baligh arana wa aqil nya wada ne dewtata ke yorma sitawi himo mari haqqille kono helli faaka ma himo helli fa tawa o mara haqqille dido didi kala dewtataake ko be tu fi o nyaawore Allah de dewto yore goddo ko be wona ara himo mari haqqille himo helli faaka mo mari haqqille jonno kelle fuye hina ko wontu den ko inugol kaari hebi 18 ans la ka sariya ko imma on to sitawi woni ko gorko on tigi hondum on tigi hoydito donc go inne on tigi hoydito madum on tigi hiya lebi ley wuddu ma lebi ley nalki gorko ko ni helli forto si tawi woni o hoyditaaki woni ha innen wonda ma yi lebi ley wuddu hara o helli fam madum lebi ley nalki si tawi woni ko duma
duma ko jiwo ɓeyden ɗon hon ɗum ɓeyden ɗon fiila en on tigi fiilo ma on tigi curba on tigi fiilo ma on tigi a curba inne wondema on ɗon kañum ko honɗum koyo hoyɗito si tawi woni ko jiwo koyo hoyɗito ma ɗum o fiilo ma ɗum woya leeɓi ley wuddu ma ɗum woya leeɓi ley nalki ma ɗum o curba ko ɗiɗo jowi sonnaji ndete helli faama joni noon haray nde tawde haray leydi woya leydi nde tawde haray jama on no ɓurda ka helli feede oɗo jiwo no wawi helli feede e ɗi duuɓi ɗo oɗa helli fee ɗi duuɓi ɗa ma o gorko ɗo helli fee o duuɓi ɗo laamuji ɗin no mari kañum kadi haqqe happugol ko duuɓi jelu fiyo jama on fof natudu e ñawore wotere manaje faami jaka en andi happugol haray karama koɓɓen ko duuɓi 15 ma ko duuɓi 16 ɗum noon ko fiino jama on hawtitira ñawore nden fiino laamu ngu wawira joguitirde ñawoje ɗen sino haray mo kala no jogui mande honno helli fort ko ɗum oyni ɗo wala hada la yukallafu almajnun wala saghiru mumayyiz kana aw ghayru amma ma dhahaba ilayhi jumhur alfuqaha amma non ko janguɓe fuqaha ɓe ɓen fof yaari e muɗum min luzumi zakat fi mali almajnun e waɗɗingol zakatu e jawdi feetuɗon wa saghiru e paykunko wama dhahaba ilayhi jami alfuqaha e ko karama koɓɓen fof yaari e mum mi wujubi nafaqati alqaribi wazawj e waɗɗingol ko ɗum woni ñammingol ɓeygu muɗum kañum e yoɓitugol wa dawani mutlafati alayhima e yoɓitugol ko ɓen ɗon bonni feetuɗo on kañum e paygugu falaysa zalika taklifan lisahiri walmajnun ɗum ɗo wonali ko ɗum woni ñawore dewtande hoore payko kañum ma e feetuɓe wa innama huwa taklifun li waliyihima bi adai hadihi lhuquq min malihima ande nde ñawore ɗo ko nde fawi haray ko waliyuɓe maɓɓe ɓen yoɓe tottu haqqeji ɗi ɓe bonnoyi wa innama wujibat hadihi lhuquq alayhima ande ko waɗɗi ɗi haqqeji ɗo yawre maɓɓe li annahuma yamlikani ahliyatu lwujub saabu haray heɓe mari ko ɗum woni heɓe hino selli haray ñawore nden no selli yoweede yawre maɓɓe kama yati bayani zalika fima bad ko ɗum woni nde yewtere nde mo yewtiri o kañum kadi joni hino wayi wasigo goɗɗo landiti onon on inni ko ɓe on tigi wona harano mari haqqille hino helli fa joni noon si feetuɗo kañum e paykum bonnoye piiji ko fiyon noon awa yoɓin ɗon ɓe andi yoɓingol ɓe ngol onon on dewti saria allah on yawre maɓɓe inɗen no ɗo saria on na paykum kun e feetuɗo saria on dewtini hoore muɗum ko kipuɓe feetuɗo on e paykum kun kon saria on dewta hoore muɗum ko kipuɓe ɓen ɓen saabu fiyon noon saabu nde ñawore ɗon ko ahkamul wadiya haray ko kala ñawore yowodirde e saabu a bonni ka bonnal kala bonnuɗo yoɓu ɗum ɗo ko fiyon noon saria on yurminali ɗo feetuɗo boobo ɗuma ko fii renugol jawle himɓe ɓen saabu si tawini woni hara feetuɗo non ma payko ma ɗuma fof si bonni non ko jeyɗa yoɓe tanoke jama on hande kadi no wawi accirde ni feetuɓɓen ɓe yaɓe bonnoya kono siɗa andi hiɗa mari feetuɗo so bonnoyi ko an yoɓata haray hande kadi jawle jama o renama allah subhanahu wa taala reenu jawle yimɓe ɓen heɗen andi no jeeya e ko saria on ari renugol jawdi ndi ko waɗi jawdi ndi yurminali ɗon mo helli fa ka yurminali feetuɗo inni a wondema mi dewtan taw fi juulugol taw juulu taw yaw zakat taw ittu zakat taw yaw hajju taw ɗum kono noon so bonnoyi ko goɗɗo kon on yoɓay sabu ɗum no ko haqqe makko fi renugol jawle ɗen jaka enen andi yoɓirtu innugol yo paykum e feetuɗo yo yoɓu wona kamɓe yoɓinɗen ko waliyu maɓɓe on go'o ɗiɗi kañum kadi nde ñawore ɗo ko ahkamul wadiya ndeɗo ko saabu on yowodire muɗum wona taklifi fami ke ɗon ka itiradu ala charte taklif joni noon haray enen inni fiyo ñawore nde a dewte hoorema ko ɗum ko be wona aqil ko be wona on araɗa mari haqqil wayi noon wasi ko goɗɗo inni ko noon inni wondema haray saria on ko ɓe tu jogaɗa haqqille si allah dewte a saria woɓɓe on tuma inna wondema awa menen men heeɓi aya ka nder alqur'ana ka suluɗo fawa honɗum ñawore ka suluɗo honɗum fawa ñawore joni onon on inni ɗo fiyo allah subahana wa taala farlu goɗɗo ko be o jogo haqqil ma ɗum on ɗum o helli fe wayi wasi ko goɗɗo landiti awa noon aya no ka nder alqur'ana tawata hara himo fawa e hoore mo ala haqqille ko ɗum woni suluɗon wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ɓe inni wondema on ɗon aya ɗon on ɗon dewtama yoron ɗum e hoore suluɗo kono wal jawab dewtaka e hoore suluɗo sabu ɗo allah subhanahu wa taala fewndo ado e beere nden harmude allah innu wondema ta on ɓatto fewndo ɓe yewta hari ɓe sulali
fewndo be yewta hari be sulali be suluino jaka andi nyaawor de gonno nyaawore den dewta ka yawre mabbe fewndo be suli ko fewndo be selli ken nyaawore den dewta horde mabbe on to anobe suluyi me anda sen fami do ko duma i'tirad ko ko dum woni i'tirad ala sharti taklif innugol ko be on tigi duma هلفه هو القدرة على فهم الخطاب الشرعي وكون هذا الخطاب مما يمكن فهمه هراي إنه قل وندما سريع وندوتا ما هو ما كوكو بيتو تواتا هراي من نانا فاما أو سولو دون نانا تفهم سبو أجوغاكي إلي أوليري دون الاعتراض الأول هراي كدوني هراي كو اعتراض أرانون كدوني الاعتراض سكي ونيوتي يوتري كونو من هبوي قدون وندون ديدو كو يوتو دونكو wondum dit seke ko duri yewtere mon den ko duri yewtere mon yada e yewtere mon den ko woni yada e yewtere mon sede yada anna taklifa man la yafhamu al-khitab qad warada fi sharia inni wandama haray yewtugol mo fama dum tabitika sharia ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun fa hadhihi al-ayatani idha sakartum fala taqrabu as-salat jonnon leydon o nyonnu wal jawab إن الخطاب في هذه الآية ليس موجها إلى السكارى حالة سكرين هاي أو آية دو يوتاك سلو ببين فوندو بسلونا وإنما هو موجه إلى المسلمين حالة صحوهم هاي كوليرك بسولا دون دي يوتر دو بيوتا بأن لا يشرب الخمر إذا قرب وقت الصلاة حتى تقع صلاة في حالة سكرهم وحتى يمكنهم الأداء الصلاة كما ينبغي jonno ko inete do fi en jabo ngallandal do go fewndo be yewta hari honnu hari be sula dum ko go didi o do aya kat konnu ko mansukh o do aya no montira hombo innamal khamru wal maisiru wal azlam innamal khamru wal maisiru inni wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu doko i'tirad ari o da aya jabi den aya hangasa addu den kadi aya go indu do hay tay woni dum do tabiti kono nyaawore montanoma tabita kander saria hay goy aya je monta den tabitali ka saria do ka goddo ka fetu do yewta ma dum bobo ka yewta hara nyaawore dewta yore bobo faami ke don ka ko dum al i'tirad athani hara ko dum woni دوران دي مرندين ان شريعه الاسلام عامه لجميع البشر هراي وندما الاسلام كو فوب ارن بدليل قوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا هراي كونو يمبه نولا صلى الله عليه وسلم بلت من نولما يمبه بن فو جونو كونو الله نوليرتا نولا دو يمبه بن فو كو عربو بنتون ناناتا نياورé ndek ko arabu ben tun nanata nyaawore ndek ko honno be nulirte e fop tawata no wodi be nanata fulbe no wodi tawa be nanata arabu be nanata fuy joni ko honno dektirden alqur'ana o yowden e hore fu hinale fu nanata yewtere den me anase fami akulu o indi do wa qawli ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nazira haray men nulali masiwana e dendangal men nulima embe ben fu ko a weltindiro e hulbindiro نولاد صلى الله عليه وسلم بما كان النبي كان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعث الى الناس عامه هري ان با بن فو ko himbe mabbe ben tumbe nulete e mudum kono mimi nulama e fop nulama e fu jonno hare وبالتالي لا يفهم الخطاب الشارع وكيف يوجه الخطاب بلسان العربي الى من لا يفهم ويكون مكلفا كون الله سبحانه وتعالى يوتر القران فop na fo non na arabu وهل هذا إلا مصادمة شرط تكليف مع القدرة على فهم الخطاب إن دو ونالي توتا يادا إكوكو يوتو دندو سبو إنو قول كو بي فاما كو الله سبحانه وتعالى دالي كون جو إنافو نتاربو كون دو اترانو والجواب هذا إجابة قول كان يكاد جوني ono andi waddi yewtere ton goddo no wawi landitaade joni non o landiti mo jabaade ken والجواب إن القدرة على فهم الخطاب شرط لا بد منه لصحة التكليف فيو سريا دوته هور ماذا كسرت فيها نانو يوتر لا خلاف فيه فالذين لا يفهمون اللسان العربي لا يمكن تكليفهم شرعا كلامنا نتا عربون تجري هره سريا ودوتا كيورما كونو كو نتن هره نتا نانو وكدي حال ما كان الا هاندي نو هايسا نتا سبو أنا يوتينو دو أن يكون قادرا على فهم الخطاب
بنفسه هورمك أو بواسطة كوينة الواسطة ما دون قطلو عندنا نون هايسا عندا وبنو عندي إلا إذا كانوا قادرين على فهم الخطاب هذا ناور لندن دوتا ما هو إهم من ستاوني هي بفهمها لك وذلك إما بتعلمهم لغة القرآن إما بإكتو حال القرآن وهو اللغة العربية وهي اللغة العربية هذا حال العرب أو بترجمة لوهمو يتعدينو كو إما قطو جانغ عرب هانغ سفاما ناور لندن وقتهم مالون أو بترجمة النصوص الشرعية أو معناه إلى لغتهم مالون كدوني فيرا القرآن أنك هالا ونهير تني في نفير تني القرآن أنك بولار سقط لو فيرا نيم أكادي نياورة هذا اللي نياورة اللي دوتي كورة ما هايس أنا نتهارا سبعنا فاهمين سبب فيه نياورة اللي هوته كبه فاهمانه جونو إما فاهميرانده كالقرآن ما فاهميرانده كبولار ما فاهميرانده هالاغو أو بتعلم أقوام من المسلمين لغات الأمم غير العربية ما دون أو هريك عرب بين بجنگ حالاجي هدتي بين بأندنا إن كهون القرآن فاندي لو كلا يجلو دبر هبودين كلا يتاتي إما ميمي جنگ هامي فاما نياورندين دونكو go ما دون أو goddo jango ya hala kan ara jannami donc didi madum o nanay be arabu ben joma arabu ben janga halaji men din andinay mi mana se fami donc tati wa qiyam bi shari'ati ala nasr islam wa kami bainahum bi lughatihim wa at-tariq al-akhir wa inna la wal saktorong gol seke yu arabu ben jango halaji hedditi din janna halaji dia madum nanobe arabu ben yo ekkito halaji dia woni huwa tariqul amsal ko dum don buri moddude o liye yo julbe ben jodo inna ko betu yo mo kala yo wowlu arabu fi yo faamu nyaawoje den ko buri moddude ko yo min wawdo arabu yo mi jangu halaji hedditi be mi janga espagnol mi janga halaji wonade wolede di fo fi no mi hewtindira de nyaawoje kal qur'ana do himbe ben wa min al wajib al kifai ala al muslimin dum ko wajibul kifai ko fardul kifai yore fop ye wakilo kala hala wona tekke kaduna do fi yo goddo e meden enen julbe ben fop ko be goddo e meden janga hala ben kan hewtina alqur'an e mabbe sabu si goddo wuri kan do hara hay goto o bi hala kay goto nan ta so maydi don hara mo landi to ta ke fi on sabu kanko faamali alqur'an o e bali kanko o jangali o e bali jangudo yetto do mo an wawbe arabu ben jangali hala makko kan fi no andiniram mi ma sa fami ko akudum moyni do an yata'allama fariqun minhum lughat al-umam ghayr al-arabiyya wa nashr da'wat al-islam bainahum dum besaka inna al-islam hakuna mabbe wa tablighum al-ahkam al-islam bi lughatihim allati yatakallamuna biha wa idha qassara al-muslimuna bi hadha al-wajib si julbe ben wadali ngal gollal do athima al-jami' arafuhu bi bakat si tawi woni wodi hande kander leydiga wawlo hala hara julbe ben fo ittani hay goto ko janga hala makko kan fino andidiramo ma no rewira fi andingol mo islam hara julbe ben wonbe ben kanna fo no mari bakkat sabu fi no be bidan bakkat sabu on neddo don landi toytake on no hara nyaawore Allah de dewtake e hore makko kama huwa hukmu fardhi ayn al-kifaya wa mimma yadullu على أن هذا الأمر واجب كتنني وندم دون دوك واجب على المسلمين ما يأتي قوله تعالى كقال دالون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى يولاتو إمودون سيدا بي ودا يبدأ يقول له تكي عندكم فرض الكفاية كاو إني دو ولتكن منكم دو من أن دوك بعضية يعني ولتكن بعضكم فهذه الآية تتضمن الأمر بتبليغ أحكام الإسلام من قبل طائفة من المسلمين هاي أو آية أو نماري مانا وندما هاي يوغا فد جلب بنو هاني يتنقل إسلامه ولا يكون التبليغ مجديا إلا إذا كان على وجه مفهوم لدى المخاطبين بأن يكون بلغتهم الذي يعرفونه هاي واوتا يتند القرآن جمع فامس وناي جنغ هالا جمع بدين يتنن jonon haray seede mudum kanyum kadi ko be jangen halaji mabbe din nulaado sallallahu alaihi wasallam bay diina kan ari
be winduno letterji be neldi Kisra wa Qaisara wa Najasi wal Muqawqis wa ghayrahum aw wa ghayruhum nula sallallahu alaihi wasallam windanno laaminoɓe ɓen Yaman lamɓe wonnoɓe Yaman ɓen ɓay ɓe nanata arabe on ɓe on leere ɗon ɓe windani ɓe laaminoɗo romen ɓe ɓen ɓe windani ɓe ko fiyon no ɓe windani ɓe windani ɓe tawi sahabaɓe goo no wawi haala maɓɓe kan ɓe windi ñaawoje sariya ɗen ɓe andini ɓe saabu fiyo sariya Allah on dewtore maɓɓe ko be tawata hara hiɓe andi nulaɗo windi windugol nulaɗo sallallahu alaihi wasallam windana ɓeɗo lettere haray holli wondema haray hiɗen hani jangude haalaji ɓe aɗin fino yottiniren kaɗo dina jaka ene andirɗen jonna golle yadumu fiha ila l islam wa qad arsala bi hadihi l kutub unas haray nulaɗo nuluduno e ɗi letterji ɗi ɓe windi ɗo ɓe nulidi ɗi letterji ɗo e yimɓe yarifuna lugata man ursilat ilayhim tawi ɓe nulidi e letterji ɗin e yimɓe nanay ɓe haala ka letterji ɗin windaɗo kaɓe lamɓe ɗo Kisra wa Qaisar wa Najasi wa fi khutbati hajjat al wada ñande kadi ɓe hajjuno ɓe dari hajjatul wada hajju ngo ɓe sakkiti hajjude ngu ɗuma waynolko ngu nde ñande ko ɗum ino jeeya e ko nulaɗo maaki ala hal ballagt ene pellet mi yottinani allahumma fashhad Allah seedo mi yottini falyuballigh shahidu minkum al-ghaib hare tawaɗo ɗo yottin mo tawaka ɗo joni noon hande kadi tawanoɓe ɗon ɓen fu woni farilla e maɓɓe yoɓe janngu haalaji ɓe tawaka ɓen ɗon e nder annawo ɓe yottinoya ko nunulaɗo maaki mi anasen faami fa rubba muballighin aw amin sami no gasa hara ko inneten yottinaɗo on no gasa ko ɗum woni nanoyɗo on no gasa on ɗon heɓa nafa ɓuri nanuɗo on ko nulaɗo maki kon no gasa nulaɗo on ka nulal ngal yottoyi ɗon on jokkoya dina ɓuri wonɓe ɗon wa shahidu yashmulu kulla man ihtada ila l'islam wa arafa mabadi'ahu wa ahkama falghaibu yashmul kullu ma haray ko innen wondema tawaɗo on ko kala anduɗo islam on andi ko ɗum woni ñawoje islam nden hara ko nanowo haala kan والغائب هرينو متواكيا دون هرينو ناتوري كان كدي كلام نانتا حال عرب وكل من عرف ولم تبلغ دعوة الإسلام وعلى هذا إذا بقي من يجهل اللسان العربي هري إنه جاء إندينا ورد كوكو سيفيدن دو سيتاوي وني غدو هرنا نتا عرب على جهله سب مجر مكو بلغة القرآن ولم تترجم له نصوص الشريعة بلغته هرا كدون القرآن فراك كحال مكو ولم يقم المسلمين بتعريف بالدلائل التكليف باللغة الذي يعرفها هذا جلب بين كان كدي جنغالها لما كان في يوتنا غلمو فإنه غير مكلف شرعا هذا أودو سريعون دوتا أي فوسي وري مكو نتلو أورا كان أنغا هذا ويبالي هاي غوتو ويبالي كاو جنغا على العرب ويبالي هاي غوتو يتي دوما في دينا كان كالا مكو ويبالي هاي غوتو جلب جنغو بحالا مكو كان يوتنا دي مدون دونو هربي دونو داغي on ɗon kon ɗum on ɗo sari Allah on fawakimo hoore mo par ce que sari Allah on jewtike hoore goɗɗo wosi mo nana ko windi ko al i'tiradu salis haray noon haray ko ɗum woni yewtere tataɓere nden ko tawata hara no ɗuuri koko yewtuɗen ɗo fil qur'ani l karim ma la yumkinu fahmuhu haray nokka nder alqur'ana ko goɗɗo anda manamu ɗo hino wasi ko goɗɗo landiti ene onon on inni ko ɓe to wontuki faama awa nokka nder alqur'ana piiji ɗi tawata on ɗum hay goto anda alif lam mim alif lam ra ha mim nun ɗum no ko ɗum no Allah wala bi muradi ɓe inni awa joni gasi ko honno inniri ton ko bewtuki faama ɗum ɗo no nder ton enen en faama mi anasen faami eytarado ko inneten no hiɗen faami ko ɗum ɗon firi sabu so inin innam alif lam mim nanowo arabe fof no andi ɗum ɗo ko alif innete ɗum ɗo ko laamu ɗum ɗo ko mimu foppiri eɗen andi ko woni ko ɗum ɗo firti ko nder woni en anda innuɓe ɓen Allah wala mo bimurade kono ko ɓuri sellugol e firugol ɗeɗo kalfe kon ɗum ko innugol ko ɗe kalfe ɗo ɗetta alqur'ana winda onon heferɓe ɓen kadi ɗette ɗe kalfe ɗo windiron ɗe eyno ɗo abcd ji ɗin ɗette windiron jaka en andi heede en andi manamum ko ɗum waɗi hay pus ala ka nder alqur'ana ko en anda manamum sabu sa inni goɗɗu no ka nder alqur'ana ko en anda manamum hara inni Allah subhanahu wa ta'ala inni en jokku hunde nde ganda ɗum ɗon no sellata ka sariya ɗum ɗon sellata ka sariya
sumini alif lam mim madumini nde halfere do hinde mari mana ko tawata hinde suudi ko indetella nula do bangino kal qur'ana on firi ko fop sibe fi'ini koko en dane tembe nande halfere o aya do no mari haray zahir no mari batin ko indetella aya je dem fop de ala batin de fop ko de zahir nula do bangino piji dim fop be bangino piji dim fop sibe fi'ini sabu fi honnum Allah subhanahu wa ta'ala kal suudal nder to ngal fi sabu so suudi hunde o inni kanyum kadi ya jokku konko suudi don haray nyaawore makko de wonti fi judar haray nyaawore Allah de wonti fi judar Allah subhanahu wa ta'ala no sifora fi judar kala ko du wadi o nulay annababben ara bangina nyaawoje den few on to manon o inna jama'u jokke don ko du wadi sa daru ke yawmal qiyamah wa ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadiru al-yawm inma tujzauna ma kuntum ta'malun innugol wonde ma watta on gantino do haray selli yo inno en watta on gantino do so yetino en ko dum jokketen ko du wadi kala yetido lam fatiha no mari sottorde dum do no mari sottorde dum do no sokki dum do no sotti ko ineten ko ferande fu alqur'ana on nula do bangino yetino sahaba ben ko dum alqur'ana fi fiu alqur'ana on kanyum kadi ko honno inirten haala jippo ka haala men inne wano hande si deftere jippi ke jondo ka pular nanabe pular ben tigiri goddo non iwoya e leydi go mo wata wowlo pular fiw ara inna goddum hino suudi do ko an jeydo haala kan on an fama dum hala no selli dum sella hande non hide mari innen kalleñol men inna be fatiha no soki duma ben don be faala hiltu ko mbawal bada parce que sayni fatiha no soki ara ayni nula do firano ko kelbi Allah subhanahu wa ta'ala suudi sahaba ben famano qur'an tabi be ben famano o mana mo famudano be do fu ko ka hala do be muyni ko ka hala do be woleno be do fo be famali ko an wondo Afrique to mo wata windude hay ko inde mum ka arabe ko an andi ko suudi dun ko batil ko du wadi do ko inneten haray kala kadi ka innal huruf laysat min khitab at-taklif haray de kalfe do de jeyaka e hunde de falla len sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko nu enu de mo fale ko so inni ya wadu ma saterto wa min thumma fala yatawaqqaf amra at-taklif alayha hatta min jiha wa min jihati al-ukhra fa inna hadhihi al-huruf ma'nan wadihan de kalfe do no mari mana feni do o do ko alif o do ko lam o do ko mim sa inni kadi ha mim o do ko ha o do ko mim jama on hindo andi o do ko ha ton go do ko mim donc hay fosu indake kal qur'ana koy nganda ko du wadi ka firgol de do wano tafsir jago inne wano jalalain e ko dande mudu kambe ko dum beenata wala inne dum sawi beenay wano ibnu kathir ko nete non tafsir ibnu kathir anda fi de deftere fiu ibnu kathir o tafsir mo yeteno afwan ina ibnu kathir ibnu abbas o tafsir mo jangeten kamen no windi ibnu abbas anda fi on tafsir fiu no hare kala ko dettuda ton adwa kay no de kala ibnu abbas wona do hare anga to niwa sabu kanko o winda den deftere wanda fi den deftere den hari feƴƴi duuɓi temedde si den deftere de winda ko ene tan den deftere don ko fayru zabadi windi de on non kadi o mobu aqwalji ibnu abbas o mobu o sendidirali ko woni gonga e ko wona gonga hande non ko den do wonde jangude ina kala ibnu abbas ko ene tan kala ko du wadi kala mo kobbe no podo diri fifirigol ade do wobbe ina Allahu a'lamu bi muradi wobbe inna alif lam mim haray ko e kalfe do alqur'ana on yubbira no jeya sede alqur'ana on ko Allah subhanahu wa ta'ala jippininde na nulado wa duma windinde siko nulado awa dette alif on e mim on e kanyum e ha tongon e sado e duma yu on non kadi sifamo jaka enen andi de do kalfe ko min ijazil qur'an no jeya e innugol kawa kuyeji alqur'ana suudaki onon hefebe ben kanyum kadi fa'tu bi surati min mislihi wad'u shuhada'akum in kuntum sadiqin wa in lam taf'alu wa lam taf'alu so wadani wurin wata eto on wawata jonnon jaka enen andi kal qur'ana ka sunna piji din fop no laabi poy sabu si laaba haray Allah subhanahu wa ta'ala wa tafallu den ko en a jokku jaka enen andi feetudo adden do misal mun feetudo si seedi e be ngumum harabe seedal feetudo si wari do kanyum kadi non enen inni
marɗo haqqille kombo yaltiɗo ko payku asabi a sehini helli faado afwan defaljiɗo innen ɗo so minni ɗo joni al aqil marɗo haqqille kombo yaltiɗo ko feetuɗo majnun al majnun so minni ɗo joni al balir kombo yaltiɗo huwa sabi ko paykon ku joni noon feetuɗo e paykon kun kala ko yowodiri fi jawdi sariya o muñanaki mo kala ko yowodiri fi ƴiiƴe sariya on no muñanimo ko diya on o hotata e muɗum paykon si tawi bas goɗɗo no waali ari tufimo ɗon mo maayi paykon ko warete ɗum wartake saabu fi o ware ko ɓe o wona aqil kono mo yoɓay diya ka mo yoɓata o yoɓay saabu sariya on inni mo waɗi saabu on koyo ñawre nde dewtore ma ko gonga sariya o rewnali ñawore nde hore makko kono o ittay diya ko fameten kala feetuɗo kañum e payku kala ñawore nde tawata piggal no e muɗum warugol no e muɗum ɓeɗo ɓe piyetake ɓe waretake kono noon hande kadi si tawi woni si tawi hara gollal ngal ko imba on tigi piye maɗum yoɓa hande kadi ɓeɗo konto ɓe nawrete kaka yoɓugol mais maintenant c'est fami kala ko yowodiri e ñawore nde tawata hara waray innen wano si feetuɗo maɗum paykum wari ɗon ko diya ɓe ittata innen wano kañum kadi mawɗo nawya ha sabu se sariyan kon ɗum inni ka korka mawɗo mo wata horde koye mo ñammin ka kono ko si tawi woni hemo mari haqqille si goɗɗo nawyi ha acciti manditagol hemɓe ɓen koyneten oɗo ñammino fawakima horugol fawakima sabu enen kamen woɓɓe ñamminayi ayay goɗɗo hara o nawyino ha haqqille hande kadi ɗuuɗa ala ɓe ñammina si suuma yari koyneten la oɗo korka kan ittama wer makko sabu haqqille ɗen yeehi si haqqille ɗen yeehi o ñamminta o horta si paykun kañum kadi e feetuɗo wujji jungo makko ngon taƴetake sabu haqqille ala si tawi kadi woni innen feetuɗo kefeero feetuɗo waaloɗa ka waali ɗon maɗum hara mo waalaki o ina ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hara kanko naati ka diina o naatali sabu fiya naatu ka diina ko ɓe tawatara haqqille no jooɗi mais anda sen faami si goɗɗo feetuɗo sintiri hara naamo julɗo ɗum naadalimo e diina sabu fiya naatu ka diina ko ɓe naata volontairement a wata noon natude volontairement sa jogaki haqqille jaken andi daiman ñawoje Allah ɗen fof ko woni e dogude ko ɗum ko haqqille ɗen jokki ko woni haqqille ɗen ɓay jama on no ɓurdi ñawoje goo jokki ko haqqille ɗen kono sariya on ara inna haray ɗum ɗo ko sa hoyɗi tike ɗum ɗo ko sa waɗi ɗum ɗo daiman ko fameten ko darsu men ɗo haray wondema Allah subhanahu wa taala fawnatama ñawore nde a nanata fi muɗum imma an tigiri ana nana ma heɓa ko naninoma feetuɗo kañum e payku e kañum ɗaniɗo ɓeɗo fof si waɗi ko boni si tawi kaka hoore ittete hoore maɓɓe ɗen ittetake si tawi koko juuɗe taƴete juuɗe taƴetake si tawi woni goɗɗo walike ɗanike e inni wondema ɓeygu kaari e kaari waɗi zina o piyetake lewru capanɗe jeetati par ce que piigol Allah ko ni rufi al kalam e ɗani ɗon hamo fina ɓen ɗon fof kala ka mbuuɗi yoɓete ko mbuɗɗimɓe yoɓata kono ñawore nde rewnatake yore maɓɓe hara miɗo hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh